Ya bunu beri ne kadar? 2003 ben 55'ten uzun. 53. Özüne turu gelmezse bir. 153 mü? 53 bir olur. 153 ya muz olsun. Kurgaç. Berin. Yetili var ki, Soda. yetili olmasa bunun böyle. Soda kızı boladı şu yerde. Buna ki. Görsüz koyun ne mi? Buydu ne? Kurgaçımız olsun yani. 155 verem de odat. 153 bin verdi. Ala turgandar. 153 bin. 2 bin hoş da odat. Muz olsun ne? Sokuluk mal bazarında. Tuğanдар assalomu alaykum, hurmatli bizning kanalning ko'ruvchilari, jalpi mal charba ko'rarmanlari, salomatsizlarmi? Bugun 28 mart 2026-yil Chuy oblasi Soquluq mal bozoridan sağan uylarni tartib ko'rgazib beramiz sizlarga. Kanalni qo'lda bayaqlar tirs like'lardan bosib ko'rib turingizlar. Reklama uchun nomerlar 0707 388 350 WhatsApp жазсаңыздар bo'ladi. Assalomu alaykum inim. Qanday? Yaxshimi? Yaxshi. Qana iki baş barmi bugun? Qana? Mo eko. Qunajinlarmi? 6 tish deydi. Buna boz. Buldagı 8 ay boz. Qaysi? Buni sütü ekanda bular? Süt beradi. Bag'asi qancha? Süt verir. 12 litr. 3 tutuğan 12 litr süt beradi deydi. Bunaki. Bu qaysini aytib otasiz? Bunavi? Qunajinmi? 8 ay boz ekan, ha? Hozir aytib otadi-ku, 8 ay boz ekan. Bag'asi qancha? Bas. 160 ming. Bulchu. Bul 140. Bul 140. No'larimchi? Bular nozu 105. 105. 130. 130 deydi mana. 130 deydi mana. Nomer aytib qo'ygan nomer. 500. 0500 hozir. 47. 47 55. 55 88. Çalıp aylansanızlar bo'ladi. Qaysini? Narxini. Mo'g'u. Qunajim bu. Ha, mana. Tuyun deb qolibdi. Bag'asi qancha bu? Birinchisini tuydi o'xshaydi. 150. Siznikimi? 150 ming deydi. Gerek bo'lsa videoda var. Bormi? Bul qancha bul? 115. 115. Qunajin ekan, ha? Boz bu. Birinchi tut mana. Nomer telefon 554 0554 04 04 1548. 1548 he? Mallar Karabalta'da Karabalta Alekseyevka'da ekan. Uyda dag'i bor deydi, shunday. Chalingizlar. Mana soda bo'lyapti shu yerda. Qanchaga bo'lyapti shu uy? Bilmaysiz ani. Ko'rsataversiz. So'rab ko'raylik. Qanchaga soda bo'lyapti? Aytib qo'ysizlarmi? Aka, qancha so'rayapsiz? 150 ga bereyim de atam. Bayga qancha berib qo'ydingiz? 140 ha? Bo'ldi. 150 ga berdi bo'pti. 140 berdi. Bo'z ekan. Alarman 140 berdi. Satarman 150 so'rayapti. Do'stlar. Qana uylarni ko'raylik. Qanday? Ular kimniki ekan? Qanday? Muzos mena va bul bu. Bu boz. Boz bu. Qunajim bu. İkinci tuğ değil. Ikinchi tut ekan, boz deydi. Hoppa. 8 ay boz. Bul don qabar. Qancha so'rayapsiz? 150. 150. İkinci tut 8 ay boz. Birle başmı? Birle başlayıp. Tushirib berasizmi? Kichine. Yo'li bor, ha? Mana yaxshi ekan bunda. Ko'rib o'tadi Senin bayka. var mı? Artına tatmış. O ko'rsatdim hozir. Nechi telefon aytasizmi? Telefon çalıyor teşhis tabii ki. Satasizmi axiri? Meylanda bir baş ekan. Birinde var. Satılıp ketadi. Uy qancha tuğan? Uy. Muz olsun menen. Ha, yesi yo'qmi? Yesi kim? Yaxshi. Bolata. Mana shu yerda bir tuğanlik bor ekan. Muzolar egismi? O'xshash ekan. Muzolu bu? Muzos urg'ach. Mana uy. 4-chi muzos. Jelindir. Qancha litr beradi bayka? 20-22 litr süt beradi ekan mana. Bag'asi qancha bo'lyapti? 260 ming bo'lyapti. Daha qaysi bor? Boz. 2 tuğ. Bu boz bu. Jelini qarangizlar turganda, reto cho'ng ekan. Bir jumada to'ydi ekan mana. Shuncha jelini ko'tarib turgan o'sha uyg'adagi rahmatli. Qarangizlar mana. Mana. Qanchanchi to'ydi? Ikkinchisi to'ydi ekan mana. Birinchisida qancha litr bergan? 20
20 litre süt bergen ekan. Shunda. Bahasıçı bunun? 260 ming. Qancha baş bugün? Ekeli baş mı? Qana. Mana bir tuğan usuqi bar ekan, navesinin astında turadi. Nomerini alib berayın az. Bular birinchi tut. Muzosi bormi? Muzosi yo'q. Ha, bo'z bu. Bir jumada tut, birinchi tut. Kelinlari bu yaxshi deysiz. Mana. Chorniy piyostri. Bahasıçı? Nasıl 150 so'rayapti. 150 ming so'm so'rayapti. Andan keyin qaysi? Bul. Buldagi muzolu. Qanchanchisi tug'an bul? Mana jelindari. Bu 3'üncüsü. Üçüncüsü bahası 260 lira. 260 ming deydi. Aralıklarda alız ekan. Nomer. Ha, bul da var. Bul da torpaq mene. Ne muz olsun mene? Buna. Qanchanchi muz olsun? 4-cü muz olsun ekan. 25 litre süt beradi. Naq saviz ekan. Ürktör. 4 önündeki vızıldap çıqabı? Çıqat, he? Nomer qoldirib qo'ying bularni. 708 0708 19 19 20. Dastavka uyushtirib berasizmi? Uyushtirib beradi ekan dastavkalarini mana. 5 baş ekan da. 5 baş ekan, he. Chalingizlar. Negizi uylar qayoqdiki? Talasdiki? Ha, Talasning uylari ekan mana. Yapыс biroq sütdü ekan-da mana. Kelinlerin ko'ringizlar mana. Muzolori mana. Ya satıldı? Bir satıldı öyle. Uşlar sır bo'lmasa qanchadan berdingiz? 226 bin 200'den verdim. 226 ming 4 satılıptır. Dagı bola olsunlar uylar. Çalıp baylanışıversеңiздер болады. Talasdыкыга mana. Talasda şunda ala uylar көп болады. Talasдык bir tuğandar көрүп аткан болсоңуздар мына жазып коюңуздар. Сулар сатылыптыр мынакей. Мынакей. Кеттик эмесе дагы алдыны карап көрсөтөдү. Tuğandar mına uşul жерде Музолу уй бар. Ассаламу алейкум. İşleriniz жақсы? Музолу уй, he? Бұл музосы urgaç erkek be? Urgaçı muzosu mene. Uy qançançın tuğdu bu eke? 4-cüsü ekan. 4 önenden çıqat, he? 4 önenden çıqat. Qancha litre berip atat bu eke? 15 litre süt beradi ekan mınaki. Bahasıçı, bahası 170 ming so'm. Mına arzan uylar, süttü uylardan izlegenler bolsa, bazarda soqulukta turat. Hazır nomerini alıp bereyim. Artlarından görüңүздөр. Mınaki tuğandar. Nomerdi qaldırıp qo'yыңыз. 0502 60 30 dastavkalarni бүт областка uyushtirasiz. Buyursa uyushtiradi mınaki. Çalıp görüңүздөр. Uşul elebi? Uşul ele ekan mına. Muzosi urgaç ekan, he? Urgaçı. Mına dagı көрсөтүп qo'yayın tuğandar. Görüңүздөр mınaki. Uşul jerde dagı uylari bar ekan, mına toqol. Bu sağmı? Qana? Ha, жаңы tuğuptur. Torpa qaysi? Ha, buyaqda ekan. Bahası qancha olib atat bayke? Mına. Bayke? 235 ming görem bayke. 235 mingga beremin deyt. Qancha litr süt beradi? 20 litr. Qanchanchisini tuğdu? 3-cü muzosini tuğuptur. Andan keyin qaysi? Ha, balasi urgaç. Andan keyin qaysi? Mınaki uy. Kelindirdi, görüңүздөр. Tuğanlar mınaki. Muzosi uşul bu? Erkek torpoğu menen 3-cü tuğut. Bahası? 285 bolo. 285 ming bolori. Qancha litr beradi? 24 hazır. Hazırkı uçuda 24 litre süt beradi ekan. Nomer aytasızmı? 708 708 90 90 52 52 90. 90. Qanadagı? Boldu? Mantiqi qara toqol. Ha, bu qara toqol. Жүрүңүз sen. Bular qayoqning uylari? Talasdык bugun ayoy көп keliptir, he? Talasdык uylari көп kelipti. Non bar Talasdыk ekan. Mınaki. Bunumuz mına sütlerin deyim de jelinlerin görüңүздөр mınaki. Boyu kichine bolgonu menen sütü көп, he bularning. Qancha surab atasiz buga? Bolar 200 ming. 200 ming. Azık nomerlerge qayrilыңыз. Muzosi qanchanchi? 3-cü oladi. 3-cü balası deydi. Mına. Çalыңыздар, maqul, he? Bayke. Mına көрсөттүk. Buyagынан atar. Ha, tartып qo'y dedi, tartып qo'yduk, nomerini berdi bayke o'zi. Mına. Talasdın uylari ekan. Çalıp aylanışsаңыздар болады. Maqul. Bu yoqda da iki boş. Bunday uylar var ekan. Assalomu alaykum. Qandaysiz bayke? Siznikimi? Bular qunajindarmi? Bo'z bu? O'sha. Birinchi tut, bo'z. Qancha so'rab atasiz? Artdan da ko'rsataman hozir. 300 bir ile başmı? Bir ile baş. 300 ming deydi. Demek artdan ko'rsatayım. Buna artından. Bu birincisini tuyt ekan, he? Ya. Qancha ay bo'z? 9 ay bo'lib qoldi. Qancha so'rab atasiz? 300 ming so'm.
Ушундайлардан алам дегендерге номер калтырасызбы? Же бу жерден сатасызбы? 774 0774 94 94 65 дейт мынакей. Келишкен кунажын экен бирок, биринчисин туйт дейт. Кана байке сиздики? Могу? Экөөбү? Yo 4-5 baş. 5 баш бар экен. Мындан баштайлы. Булар кунажындарбы? Буларыңыз канчадан? 40'tan. Кандай 140'тан, 140'тан дейт. Kemi var deydi. Кеми бар. Кана дагы? Моголар дагы? Бааларычы мына? Бардыгы дүңүнө 140'тан дейт. Канча бул? 185 дейт. Бул бөлөк баа дейт. 185. Номер айтып койбойсуздарбы? Айтасыздарбы? 550 550 20 01 48. Taza bunazın var. Бардыгы таза дейт бир жаштар. 1 2 3 4 5 Молочный. Молочный дейт. Мына ушундай достор туугандар. Уй кимдики экен? Кандайсыздар? Кандай? Биз жаңы келдик. Айтып коюңуз баасын. 320 өтө бойлуу экен. Канчанчы тууган? Момуз болсу 3-чү торпок экен. 320 боюн көрүңүздөр туугандар. Бою канча чыгат? Экөөстөн чоңу бул, 150'den жогору экен. 150'den жогору экен. Телефон номер калтырып коюңузчу. 505 480 777. Канчанчысын дедиз тууган? 3-чү музоосу. Бир эле башпы сизде? Же мода барбы? Мындағы қосып Бул канча баасы? Бооз экен, 230 bir жуманын ичинде туйт. Бир жуманын ичинде туйт 230 дейт. Экинчи музоос экен, мына. Чалыңыздар. Бул жерде дагы бар экен. Швиц дедиңби? Таза шивит. Таза швиц, мына. Малдыққа. Малдыкка 1 жаш дедиң. 1 жаш. He. Мына кимдеги мал кылам десе көрсүн, Таза нерсе. Таза баазычы? Баасын айт. 160 миң сом дейт. Артынан көрсөтүп койлу. Ушундай. Номер калтырып кой. Бирөө элеби? Бирөө эле ушул. Ушул эле экен. Эгерде кимде ким алам десе, жайлоо айдада качат, Кача электи бул? Жок. Жаш турбайбы? Бою 1.35. Бою 1.35. Мына. Баасын айттыкпы? Басын 160. 160 миң номерин айтып кой. 0505 05 27 27 05 05 90. Мына токол. Таза, Таза шивит. Шивиз доставкаларын уюштурасың да? Доставкалар Уюштурат. Буюрса. Доставкаларын уюштурат экен. Мына ушул жерде дагы базар кызуу болуп атат. Кана? 15 күндө туй. 15 күндө туйт. Боозбу бул? Боз. Мынакей. Канчанчысын туйт? 4-чүсүн туйт экен мына ушундай. Баасы канча? 210 миң. 210 миң сом мына. Туугандар? 4 жолу иштейт. Иштейт, Мына запаскаларын караңыздар. 18 литрге. 18 литр süt берет экен. Булак, кальчаларын да көрсөтөлү. Музолу уй барбы? Мынакей музолу уй. Мына музоос ургачыбы? Ургачы бу. Бул канчанчы туут? 12 литр sütü var. 4-чү туй. 4-чү туут. Баасычы? Баасы 150. 150. Bunun baası kança dediniz? 210. 210 ming. Qana? Bu muzovsi erkek ekan, Muzovsi erkek. Kanchanchisi tuğan? 4-cü balası. Ya. 4-cü balası. 4-cü balası ekan, mana. 18 litre süt beradi. Süt beradi. Baasıçı? 220 kemi. Mana 220 ming so'm kemi var. Dag'i barmi? Dag'i bor ekan baykada. Tartib nomerlarini olib beraylik. Qana qaysi ekan? Jiringiz. Hozir, qana? Gelinski. Balası erkek. Belgiyski mi? 20 litrege garanti. 20 litre. Erkek mi muz olsun? Erkek muz olsun. 20 litre. Süt beradi ekan, 20 litre. Төртөөнөн тең вызылдап чыгабы? Çıkar. Чыгат экен. Багасычы? 220. 220. Номер айтыңыз. 0708 0708 68 68 37 10. 37 10. Доставка уюштуруп бересизби? Jet oblastka. Жет областка мына. Доставкасы içinde. Доставкасы ичинде болобу? İçinde. Ичинде экен. Чалып байлансаңыздар макул анда. Кайсыны тартайын инем? Музолу бу? Канча сурап атасыз? 190. Сен уйгуп өтүп кеттиң бе? Молодец. Музолор сатсылың, 190 дейсиңби? Канча литр sütü var? 16 литр sütü var экен. 3-чү тут. Общий доставка кыласың. Муну канчага бересиң? Болору 185 дейт.
Ha, ayt. 0500 045 110 çalыңыздар. Мына. Мынакей уйдун уйу. Саан. Канчанчысын тууду байке? 4 туған. 260 дейсизби? 260 миң сом сурап атат. Мына. Канча литр берет азыр? Hazır 12 var. 12-13 литр сүтү бар. Төртөөнөн тең чыгабы? Төртөө тең иштейт. Номер калтырасызбы онлайн? Айтып коюңуз. 0502 80 80 41 60. Айып жок уйда. Айып жок. Анан Жет областан көрүп аткандар чалып алам деп акчаны которсо, машиналарга салып бересизби? Бул жерден. Салып бересиз. Дастап. Сүйлөшөсүздөр, макул. Сүйлөшөт экен туугандар. Мына баланы кошотат. Ооба. Бирди тууган? Бирди тууган. Музоосу жок, Музоосу сатылып кетти туугандар. 1,5 ай болду тууганда. Канча литр берип атат? 13 литр сүтү бар. Төртөөнөн тең чыгабы? Төртөө тең иштейт. Баасы канча? 155 миң сом. Бир эле башпы? Номерин калтырып кой, телефон. 0704 25 63 39. Мынакей. Кунажын экен. Көрүңүздөр.